Kei te whakamā ngā rangatira o te marae o te tī I te tai tokerau I ngā mahi a Titi Whai Harawira me tōna whānau I te hui Aotearoa Tōrangapū Māori. Hei tā Kingi Taurua, kei te karanga hui ia, kia kite atu ai mena e hiahia ana te iwi ki te aukati I ngā take Tōrangapū I tō rātou marae haere ake nei. Kei a Roihana Nuri, ngā whakamahuki. Koinei te marae o te tī I Waitangi. Engari kāore nōna anake e ai ki tēnei māngai mō te marae. Ai noho whakamāna hau I runga I ratu ahuatanga. Koina te whakautu ki ngā mahi whakawhiu a Titi Whai Harawira I te Pāti Māori ki runga I te marae o te tī I Waitangi I Nanahi. Āhua pūri ana hau kei te pana, kei te pangahia tō mātou marae e ngā momo mahi tū kino kato ki te tangata. I te tau 98 ko Helen Clark tērā I whakawhiua e Titi Whai ki runga tonu I tēnei marae. I noho atari ana tūria hei tuara mō Helen Clark I aua rā. Engari I tēnei wā ko tari ana tūria me tana pāti te tākete. The saddest thing is that I go to marae all over New Zealand. I have never known, ever, anybody to behave in the way that she and her daughter behaved at Te Tī. E hara I te mahi tau hou e nei momo mahi tūkino I ngā manuhiri ka eke ki runga I Te Tī. I think it was verbal abuse, yelling and swearing, actual swear words, and trying to drown out speakers at the hui. I whakapātua hau kia Titi Whai Harawira, engari hei tāna kāore ia mo te whakahoki kōrero ki ngā tangiweto o te Pāti Māori. Hei tāna no I haere ia ki tōna marae ki te whakaputa I ōna whakaro ki reira waihoti ai. Hei tā Titi Whai anō I taia tinana mai te Pāti Māori ki te kawe I tō rātou kaupapa Tōrangapū ki runga I tōna marae. Hei tāna, he aha te rerekētanga o ngā whakahaere I roto I te whare pāremata. Hei tā Kingi Taurua, kua tai mai te wā me tono atu ki ngā mema pāremata, kia kāti te haere mai ki te marae. Waiho te marae mō ngā huia Māori kei reira pia te huarahi e aukatia ni mai. Hei ngā wiki e tūnei ka whakatūria e te marae, he hui ki te whirawhira mēnā ka katia mai ngā kuaha o te marae ki ngā kaupapa Tōrangapū. Roihana Nuri, Te Karere.